abrochire say ye fa no Germany ha say kwan a ye fa so edinya krataa 1 adoption 2 say bia oni obi awo 3 say bia aware Okasi kure kamera for why ko bibiri kan ba fo okaburu mu odi putupuriye buraburu ma mansan wo fotom tibidi I like it yanom koso pause ni koso konkoso no no apre kokwa wonya tofo enuti na adwempa hene aka fufu kentenasia ogbo adom pempunu mu fra twetworo mo bia kire nsu egunu na de shima Ghana TV for yomo so fa adwempa hene aka fufu ken cheche bibia wa se ne time a ohwe adwempa hene TV enuanom mbaso ni die kwan so gotodwe egufom na mo subscribe to Adwempa Hene TV ewo YouTube na mo follow ye page no so ewo Facebook na mo subscribe to Becky TV so ewo YouTube na mo follow ni page na ewo Facebook send down the video bi aba mo sabeka enuanom ene de yesi baba be kire eye Nkrataa semu article to article sene kwan a obefa so a obetimi abuild won Nkrataa dana Adwempa Hene TV say menya selfish ntino enioma masua enioma menim Nyankopon edi ache mentino na mesoma ba abonten na ba kirechirem akire menua adofo se na ebe ya nya bibia na ese osole efiri ofie ekoko lawyer ho na okuku tueska anase eye dadwen bi edi emawo menuanom ye ko ne sei ene ye ba ne sei ye tukwan eba abrochire ede be ne hia ewa abrochire mamu eye Nkrataa asem minua ba otieme minua be ma otieme obaso a na wa support movement no sene danda no ye de video bi aba wonsa ebeka hwe minua wa ba abrochire yese oba abrochire a Nkrataa enehia obae no woni obi ababa bewo abrochire se ye fa no Germany ha se kwan ya ye fa so edinya krataa 1 adoption 2 say bia woni obi awo 3 say bia aware ena medium meyede minimu a say ye be de ba be kirechire mu ayede e de akyerewo na menua wa ba abrochire na wo se wo pe krataa no woni obi awo na wo ye no ebia bema na wo ye oba woni bema no wo ye no bema no ekuta ebia Ghana passport ye ni kan fa mfiri wo bema no ekuta Ghana passport enti wo ye no ebia bema no visa ena ye de ekita no so ekuta Ghana passport na se eye indefinite ena wo mu dia na woni sa bema no wo a oba no eso ebenya German passport munteni ye se wo woni bema bi ba be wo anasa ono ba bi wo na nipa na woni na wo na wo gi watene mu no okuta indefinite wo Ghana passport mu dia akra na ma wo na ba wiasen ebenya German passport that means say akra na nya German passport or a citizen wo krum ha de wo na ye gi watene mu no with German passport no oba na kita ntin obenya article 28 is the same say we share obi a oni nipa na ekowo na nipa na kuta German passport owo automatically no oba no say Germany the same article na sa nipa no so be de ebenya with article 28 no number kire mwade mu ha article 28 no say utimi bo ho moden na utimi ko school e pass eye omo science na o pass eye omo law oriental course ene labens in Deutschland no o pass dia na ukuta sa science certificate na menua utimi wo hweme entina krum ha 10 years ansa na watimi akwa apply for indefinite menua ye kire mu nioma Adwempa Hene enya selfish ntime ma obi anfa me ho bufuo enioma na me kire no me hope say one day nipa ebebo chenchenku aba be ka kire say Adwempa Hene TV enioma wo yi ene enioma de gukwan mu no eboaye menua se oba no ekuta article e kan se German passport na also benya article 28 dia sa article 28 ne kita wono 3 years no se watima ko school wom aye adwuma wo mu a utwa 3 years ne wi a o qualify indefinite na me kire mo de ba ko ha watimi akọ school no atwa bians no German law kire se esan ka wotena krom a say 8 years ansa ma qualify for German passport menua no mummie maso na munti nriye German law kire se enkai se wotena krom a 8 good years but you know bebre nim obi wa akọ school na wie a pass exams no but obetena 8 good years ansa na akọ apply for German passport menua me kire wade ba akọ
Se wotimi pass sa bian se no kwa keke na German for ebeti 1 year afiri sa 8 years no so amna beka say 7 years na sa 7 years no aka no na se bia wo ho na do so ni gi school no ho to wetimi akwa ye omo B2 na anase bia watimi akuta eye hospital absolute anase real absolute eno so German for sa te 1 year afiri so akoka say 6 years nti obi wo se oba ha sei na wotimpo no homoden eye sa wo course we nyina na ko sa school we sei ekodu sa mpempenso na wo de short time ekogi German passport obi ti ba bia won ti ase menua wutie me a wo hwe me hwe sa wo pass eye bians na kuta take 28 German mla kire say 3 years no say wonyi scan fra ban ho dia and o qualify say be mo indefinite sa 3 years no after 3 years no wo atoa so wo ko e kan say wanim no na say years na aka wanim say 8 years e say ni nyina no all together no utimi e dey apply for passport no watcham 3 years aka say aka 5 years sa 5 years no school na akọ ye no yate 1 year free so ana e bians na de dukonya B2 na yate 2 years e dey free so ntiminua kroma na yete no ese obo homoden na oba hase ya utimi wanya kra no ode nya wo indefinite menua nyese da bia adwempan TV ka otan obi o adwempan TV entan obi a na me kire mu ade ba akọ na me se yesu article to article woni obi awo a nipa no okuta Ghana passport akra na wo gi watenam so okuta Ghana passport dia wo be ma no wo oba na gi watenam no anase wo oba na be ma na egi watenam na nam se be ma na okuta Ghana passport eye normal visa na wom ana oba na okuta Ghana passport eye normal visa na wom no akra so benya Ghana passport with visa nipa na wo gi watenam no ebi na be kuta akra no nte ba na sa na wona ye gi watenam no o article no ebe ye 25 na sa article 25 na ebe kita no se wotimi bo homoden eko school no wie krampo na still na no indefinite no obetwa wo 5 years indefinite no 5 years na obede na obetwa German passport no so no 8 years German for nt years bia free obi okuta article 25 eso agise article 28 no kwa na German for etisa oko school no wie German for tisa ne de efiri so but obi okuta article 25 no che say o visa no o article no emu wo form because nipa na woje wotenam no wo ye Ghana ni onye German ni dini nyina ne say wona okuta article 25 no wo mo hu musuo bia enko jejeje abanska because the more na wo ko jeje abanska no na wo hu eye ahimo wo qualify indefinite nimpo na okuta certificate nimpo a nipa na wote office no won fa ma ena se oba German ni na se utifie na oje abansika enya de se sa German passport no sabe kan bi anase indefinite no ye de be ma because kroma se ya yete no ye se ye adwuma na fa build on Nkrataa asem eno ne ade a ebeboa wo hwemenu otie me sa wo na obate na mo residence bom moti bom na mo residence ne bom no se musika enso mo a na mo pese mo build on Nkrataa asem menua no mesre mo ma munkonko job center sika because oko job center dia a short of period nese wonim so bia sa job center sika na wo je no wo je akosi mpempenso bi na watwa so na afedie emre pemu no okope odwuma bia ide aye because ebia bema no mpo no eye adwuma 8 hours na check musika no na musika no nso mo na so oba ne nti no job center ema musika just 100 euros eso musika so a nyese mon qualify bibia e okroma se one mbetima age bosen because ehwe mo file mu a musika no nso mu nti na ban no so mo so mo hu ade nti da bia adwempan TV na ni abra da bia me kan wasem just 100 euro no aban no ebe ka kire wo se usika no enso nti oso no or control e wo so sa 100 euro no 6 months bia no aban be ka kire be ma na o ye adwuma ne se onfa one ni pay slip 6 months de emla ne bank statement enfanye de enfa emla na wa wotena asena sa wodwene ehwe se wo ye wadwuma
not just €100 pa aban de so wo so ntino na oba request sa no ma we ya menua enye stress ma wana enye wo haw ema nse yese wo na oba ate montena asena mummum mofom address emum se na be ya sa tipaye ebe firi mo so a enye de mpo na kwa so ye ntu kwan kekese ye ba be peska nko an ye tu kwan se be paso ndwie so wo ha sabi ye man Ghana munye ye dwane afiri ho aba se be paso ndwie wo ha de a na kwanto ne baaye no ye se be fa wo haw e da to ye ho so a menua no mutie me na ye koye anase ye baaye because sa wo no baate sa no we nyina ka ho bi e na ama abrochire da bia se ma wo power because wo no ba ne te no wo se wo do address akwakoto ba bi o now the transnational calculation we say hard boso so a oba no na onyimi obe check ehun say sika no a wo mfa ntua sa adan ka no obefa kwan bia so obeje say sika na de e free wonsem one obekọ akoka kira aban say nya ono nete nti wano aka kira aban say nya ono nete ntino onim say de na ebi ono de visa ma wo nti boso so a ana say afi na de ma awa sa afi no eso a obakọ renew visa nioma oba no be yenie obekọ aban ho ka kire so no won tintino ese utua child support untahat de ma akora no menua but senka wo ne oba na address bomu a sa child support make say bia na oba na oba miensa wo na sha akora bia no ye ka say ye je €100 mpo a ye say nye 300 so address the fie ho a untua seska no because aban nim say utifie obi o support nkora no adenti na tia bruchire na ye ha ye ho ne ma bi ho saa mema ye tia sei na ye de ho to ha mu ma eti ha no mdo mo ho to ha mu menua bema menua ba wotie me saa no ma we se nyina na twa na asan be sina chi because eska na bema no ede ma aban no se ye mfa ma wo no na bema na san yiska wofro akotua na residence e wo ba bi foforo wo yi se eska no kokotua ye no na cheke nye €400 ne kono na se bema no wodo residence atofio na sa 400 no wode ma wo ba no e da te dan kaso a nkesi ho a because at the end no se eska we nyina wotwetwa no ba no be sanje chop money afiri ho sa chop money na wo sanje afiri ho no obubefu asan ka se oba no eje eye e kan se kindergarten afiri aban no ho nti won fa no hwe nkura no ti da bia no fio na mote no eni je afiri na neje ebi ne fio misunderstanding kwa na ene wo fio because man no how man ye de man calculation ye man calculate mu nioma e wo bi adwunum say obiti ne yonko we se opeska at the end no na sense kana mo peni nyina no akoye ntokwa ene otan ena abafi ho etimenua a wo hweme a wotie me adwumpan TV se wo se mawale dia saa wo de mun tum bo asa mun tem video we na mo fa saa kwan no so a ebe boa mo ye pa because oja ban sika ye gina for short period bia ban sika no se obi a waba krum se wonya ne nkrataa foforo a wototototo nneoma beginning no obekọ saa obefa saa system num to fa saa system num kakra wi a na wafirim na afi de wade wo no se krataa ne kita no esombo ye de ema timinuanom mesrem obaso a no subscribe to YouTube channel no na da no video bia na wonte ase no oba adwumpan TV so a ebe kire wase obeti ase so nti esrem ye ba ha se na ye Nkrataa kitekita ye no emu edo emu sombo ye kọ na se biem hwe obi ti Italy no aba Germany ha okuta Italian passport na oni na kwakwawo oni na kwakwawo ye no automatically no onti Germany ha nti no ne ba no oni be choose se opa onyi German passport ana onyi Italian passport but the future no mo no say ma oba no enyi German passport because at the moment oba no beji Italy passport no ntem be German for timi ka kire wo say oba no kra onyi so onyi Germany o Italy ni ntem la bi wo ho a ye bitim da ye de awo nipa na wo de wo krata eboa no ye be ma no article 5 sa article na ewo mu no e kire se European Union ena agina tum se wo metena kromu ase nti no se nipa ni 3 ya ye mama 5 years visa nti ka sa 5 years visa ne wu a qualify indefinite
na no na gise nipa no etimi atworo ne behinds a qualify a pass ansa na watimi apply for sa indefinite and your mo obi o so Belgium, Holland, Italy, Spain omkuta passport o mabaha ene amanfo ababewo eno mu eno no sa ene de ene tie timenu a hwe me menu a wotie me ne o hwe ye a wote ase ye de nyame ase ne wanti ase enso ye de nyame ase wanti ase abra adwompan ne DM mon support YouTube no mon support Facebook no mon support Beki TV ewo YouTube na danda the video bi aba mon sabeka ene de yese be chechem article to article mu ne wanti ase no oba obechire mu a ye be kire wase ama wo so akoma atoyam nyame adoma ye be san hia biem yedum besia peace out Adwempahini oka supre kwamra for why kwa bibire plan bafo oka burumu odi putupuriye buraburu ma mansan wo foto ntibidie. I like it.